Kabay location kadai kajing ay kabakarpang na ubalay, hakabawbri ula bandon haki arjaka hakajo opor. Ublay ay kani kajing ay na kabanta ki kamle isnay, ne kajing ay isnay banle da kiriw hoy. Hakipor bat ki kep, kabakiriw hoy kimla panpoy na don haki jaka kumbaki juday panpoy na don kat kum karukom bajulong. Ya kajingay ay by location la ay hakiriw hoy ki babon ki bakontobru ya ka fastina bukhoy. Haki ba pinsio haki video ki ba hadien ki bangan sasna syapang jongka. Lesi kawai ni kajing itu khana kabujujian na kapor si kapor bat kabalabu jing tho bah kalaja dang shin hakajing imbo phala jong upadre piyo bakhoi jong ka piatral chiana haubana April 2000 pra ka khot kubor balapanmi da ka padre piyo devotions ka ai kajing itu khana sipang kajing ja bo phala jong upadre piyo bakhoi ha Amerika. Kayeng kasem jong ke elihan, kadai kabawan na kasunong try jong upadre piyo, hapiatral chiena. Bat kala ithu ithaw upadre piyo nado bakadang rit. Kilami no na Italy, batlet buhay sinong sa New York. Hagasnam siya jar kanday spa andrupo, habake eli kaladap lay buhay sinam karata, ujak grafo, ukuparat jong ka, ulakam pangjur. Kaili bat ki kami ki kapa jong ka ki syong sajan kayeng jong ha Flushing, New York. Bat ha kapor bo pangjur ki bahayang hasem ki don hasanda jong haba ka jing sitom ujak kala koma baro kilatip baka jing im jong kan sakut no shen. Ha kawai kesngi kat ba eli bat ki kami ki kapa jong ka kidang don hajan ka jing tiapang jong kupara jong ka uway ubriw ubamla ban itho satya ulati ya kajingkhang. Baro kilalingo banyo iyo way umong kapuchin bupong de kahabit kabubraun. Namar omdon mong kapuchin haka paris jongki ni haka nukanu ka paris haka takathay. Kilas ngolingo ru banyo i bo upong igi sandal klem kimuja namar baday kasni ka bakriat ba bat kayo ru kalatap ya kaperthay ka maryang. Utaw mong loong, bawlawan bandway na kabentaw kupara jongka. Kaeliru kalasusi, namar kalaparkhat, bawling do parishkany, uladay banwan ban pelong ni kajingdway, yaw kupara jongka. Hendray omda uriw pala. Hendray siyan hadian pat, kalasong tanat ya kajingba bat jing saurit, jong taw mong ubadang samla. Nang taw lalit bet-bet, siya kamalatya jong kupara jongka. Bat ula kerku yo jak grafa. Nang tao loong ikibahayeng bandway Eurosadi dak baajing mutru bakin syong hajan ujak bat dway yagajing dway kublay ko Maria hajan ka skor jong namar ki ikumba udan kajing tip syay bo ujak udang la ban yo sngow. Hadien ba umong loong kumta kay eli kalalingo banlap bahaba kalasyem kakti jong ukupara jong ka kelas ngo ya kakti jong baka knyot ya kakti jong ka kumbaju ya kublay kti. Nang ta u kapuchin samla ula ay hukpara jong ka eli ya ki sakramen bakado. Nang ta ula korkhui ka yeng kasem bad ula ay kublay ya ki. Kat baw dang mi nakajingkang basyakmat yeng ukpa jong ka eli u James ulay iba omdan kali ka ban ap yu shabar. Baru James ru ulapit yu kat ba udang ya surak hadu bu undaja no ha padeng kajing dum. Ujak krafa ulaklat no ha katahi kami. Uladan ha koma lakandai sngi. Hadien bau taung mong ubamla banito ulalit no ukpa jong ka eli u James ulakaladur bar ulaknyu baro shirnyang. Kakmi jong ka eli ka Lucy kalakali yu ya kadaw. U James uong
Pimtip manu tu udai. Bat ula juba biang udai Padre Pio. Ulawan ban aya ke sakramen bakadu hau kupajong pi. Bat ulong tek kumbang akan mau yu men banga julit ra peleng syau hapiatral China. Nakabantau kupara jong ke Eli ujang ulalong wen ki khon bekenjaman siem spiritual son jong Padre Pio na piatral China. Bat lingba ka jingai ka bekerpang mublay. Padre Pio ulawan ban pentengan bat pensluriu. Bat ban ai ke sakramen bekhadu jong kabalang. Namar ka jingyap jong kadang sa setang katu kat ni kenta.